whatarwhatu se whapoponga telefo o le video Samoa. Mo atu mai sa tu te tonu mo mori mawina le whatu mudia o le whaita wafu te ngata i Iran i Tehran mo toe sauninga o lo latu te taisa iei o Ayatollah Ali Khamenei ina wa mata sauninga i le so ai le o wa ia lama lo natari o Majaba. Whaidoa le CNN nisi o whamtaranga ma le sui o Iran e whapea o le whatino ino le marienga ma Amerika e whaingata ai ma whai o na whatino. O lo iei ripote se vaasua una a fie se oso whainga a wanga iane i o mane lata le Strait of Hormuz ma muwai. E le o iei ni soifua a fia peitai o ripotiere iei o a fianga le sio manga. I le panona o lo whaawau peos whainga Israelu ma o ta ua e lima le leifa ai tu o le panona o lo whaia ia o so whainga. O se vaataua le United Kingdom, sa ia whaalawalawengia se vaapetolo le malo Lucia i le Norwegian Sea e peo na whaino mai lipo te le BBC. O le Russian Bear F plane, le tuainga vaalele lea Lucia, pa mai saanga i ane se tūlanga maua lalo, e lata i le vaalea le United Kingdom le HMS Prince of Wales, ma o sida i eina matanga luenga le puipuinga Britania, o se tūlanga le saunga le mūlea, masa le te tauna tupu. Whaelo fo isa iaini masini o monitoring devices sa whapa uwane le o ngā samidea e lea vaalele, masini e whao ngā ilo ai wa maulu. Na tau mo Faiva ngā awa Britania e whapso taile vaalele Lucia ai le Italiane, ma ngā iane iloa ma na vaatau e lua, ma whaafeau ese mai le vaalele lea Lucia mai lea no fuanga. O lo whaia nei whiutana inga i lea mata upu. Wa whaelo mai sa whaia whataita inga wa upenga e whana mamao ma mai wa a maulua saina i le vasa Pasifika. Wa alia e ai ma whaitionga mai a New Zealand ma Australia o na uni ngai o inga o lātou tā ua wa whaamata waile while e mūma le mao popo le ai tūlangi. O le wa maulua le People's Liberation Army na whaatino ne ia whataita inga whaeloi ripote le CNN o se vaenga o tole ninga whaale tausanga a saina i le vaenga le militeri ma alo ta ua foi ua mai ona whaeloi ia tunu e ono a fia e whaatatau ia whataita inga. Whai mai le CNN o lo whaataria se talia saina le mataupule nei ai le mai loa po le atonu le tu ai ngā missile sa whataita ia. Whailoa le minister le vai Papua New Zealand ta wala mai le minister le mtanga luenga Winston Peters na whana ne saina le upenga lea i o ngā sami le vasa Pasifika le nuclear free zone na whaavai mai le whipsera walwono i lano le Treaty of Rarotonga ma na saina i fo i masaina i le marianga le whipsera walfitu. Pa mai Peters i le ripoti e matua i le ai lava ma se fia wa ai atu o whao ngā mai e saina le vasa Pasifika e whai ai ana whaataita inga. Wala fotu nei le ofisa la fonga po le Australian Tax Office le ATO Australia i meli i le au whaita avale e lima se la wafe le atunu e whaatatau i nisi o tāro sanga mō tupe whaalu po deductions e whaatatau i mea tau ngā luenga po work-related expenses. Wa mafua le atulanga lo wata ue le ripoti o le tele o tāro sanga sa whaila le tau sanga le tenei wa maita wina le mawalunga tele o le au whaile tupe na whaalu ai. O le tūlanga o lo iai a whai ai au sia e awe taavale ai inga e peo na wha tūlanga mai e mawhai ona lātou claim pe toe tāro sanga mo le toe tatongi ane o leo o atu le 5 kilomita o tupe whaalu i mea tau ngā ruenga i le tau sanga. Pātaita inga o me peo tupe whaalu i le penisini. Le la ua lapata i ane le ATO o le au lātou matua i mātai tuina le rei tāro sanga e tuina atu le tau sanga rei i a mauti noa e au sia ai inga e peo na wha tūlanga ma i awane i siri i lunga tupe o lo tāro sanga ai na i lo tūlanga e anga wa ai. Pa mai le komisina langolango le ATO Anita Challen i le ripoti e te tau le au whaita avalu na sira fia tūranga o mai whaata tau i le malanga mai i le whale i le ngā luenga, mai loa fo i mea e mawhai ona tāro sanga ai, ma mea le o iei le malosi e tāro sanga ai, mō se tupe e toe mawane. Talamun muli, wali patiara bai New Zealand le la pata i e saina o au se tāria, ina ua whaia sa marianga tau militeri a au se tāria mawhiti. O te marianga whamai ripoti e ono toe whaatūranga i le sanga le mua le tūrangi, ma ono toso ane ai maisi atu moto le Pasifika. Whai mai o le Paramia Australia ma le Paramia o Fiti City Weni Rambuka, na o la whailoa le Ocean of Peace Alliance i le vai asanei, whaate se ma le Buvale Treaty i le mae au masina o whetuna inga na whaia. O
le a vea I fiti ma ally po se pa angalo na wha Australia I lalo lea marianga ma ua tau whai mariri e ngā yo I tari atu ini tūranga la matia pe a whai atura I maise o so whainga tau miriteli. Pai lo fo I rambuka e fia pe a whai awa I atu ai fo I maise atu motu ile nei marianga. E leo fia saina I lea whetuna inga, wha iloa e le leitio wha wa malo ni sila, e ono wha atala noa e Australia ni marienga lava le nei, ma le atu Solomona, ia malo mata I tū pēr le tō tele le nei ngā yoinga, po o whea o le a whai iai. Tala nara Radio Samoa mo le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga iai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific, New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu, connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. I feel I was so sad. Omega Ka. Diana knowing more. Omega Ka. Tabaleta umofie. Omega Ka. Fili mailo ile Omega Ka. Omega Cars. Lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Umalole kesile Omega Ka. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr I le Radio Samoa. Yeehaw! Ia, talofa lava le pai o mawalunga o le whaafonga tāpua ia moise fo I o le sila mai moa Samoa le atunu pele. Ila nei fo I awa uli o le asolua, o le asofitu le nei, o le masina le nei. O yu lai I lua afe lua se fulu ma le fitu, o le ua se fulu ma le 5 minute ua te aile I tu lai wha. Whapoponga fo I o le tātou pole kalame, ngā Gagaifo Faiva, o le taimi fo I ua tu taulai ngā luenga le atunu. Ina ua oso le la I le tai ao ma ngā ngae, ia ai ala usu Samoa. Ina ua malei fu ai whanunga le lei. Ia ma whapena na whawhitai ai le lofa maleanga le lei o le atua. Ua ala le atunu ue ala seu. Po whea lava la o le ngātai whale e te ala seu iai. O le vāte tea whapea fōi e le tua vau ma le tua sivi. Ia ma whaiva fōi e whaia I tutonu o potu ma ofisa. Ia a o whaiva nā sa whai o le atunu I le tene o tausanga ua whai. O ta mali I ma whale o polu e masani seu ngā lupe. Ia e seu I o lātou tia sa. E seu I o lātou fo ngā tia sa. E le solia ma le sopo ia I se manu vale. I le fo ngā tia seu o ali I seu. Ia whatalofa ma le nganga, fia ma le nganga whaftai. Tātou te maua uma le nā loto whaftai I le atua. Learn to appreciate the love of God with each passing day. O aso uma o ponesi, o aso uma o whaamrianga le tua e whaapopo I aso lo soifua, ia maaso fo I o lo uola ma I tātou uma. Mai tau I no tātou langona, lea nganga whaaftai. I luma o le tua, wala whai le atunu u le tai au, wa fōringa I le tua. Wa ngautuli I le tua. Mamumoli lapa o malo. Sa au whala le lei le tua, I so se teimi tātou te wheloa I ai ma teita I mai le soifua. O le atunu wa tātou lau lua whesila wha I ai. I luma o le nuu ai leo tua o le nuu le mea ta tanu ai I a tangata. Mātou le whaafonga mai. Ai wa tātou sila whanga
i le anga le lei ma fasile fai, i le alofa muti vale o le atua, e tau muli ia te oe ma uma i lato uma nei, na leo vaenga i e kari e mai. Whawhetai ua tau lunga atu ai fo i le au unanga ma le tautua, a le tō wha i a whunga bua po le whtelinga fo i a se umani u Francis Ioane, ia, e pei o na iai i a le auli, ia, ma whunga mua. Ia, wa fo i le wha whunga tāpua i a le atunu, au ha fo i nisi ma tā upu tā ua o iai lau tō wha soa. Mai lava i le tae au, i le malu o le tae au, i le sunga le whaiwhi au. Ia pole ni ia o fo i o le o aluti a kono o whaiwhi au umao le au whaingaruanga umao nā le atua. Ia fio umai lalo o le a inga sa le vi. O le au whaita talo, ma le au whaita utuspa ia, ma le au whaano no manu. Whatalo whatu, i le au whaingaruanga. Ia, ai mai se fo i o le tawhatolu o le tātou vāna nofo. Pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo i ma mamalu wha le anga nuu. Ia, ai ia maua lunga se vi inga o le atua. E si i e ana au auna pa ia. Ua te tofi ia a wale ngā ruenga talai. O whioi o le tala le lei, o le paipasina o le ngā ruenga pa ia le atua. Whatalo whatu. Leo whi ngā ruenga mautou whale tua. Whapena fo i le vasenga o i latou. Ua malo lo manu malo. Mai le tau aswasuina o le ipuvai o le ola i le tele o tausanga. Sau tau ta se ai i le ngā ruenga le atua. Malo whai o le Faiva. Mapuane le sanga mafio mai, matoe fo i mai i whanua le seunga. Ia, mapuane la ia le i mauta malawa o outou lava. Ia, o poutu i o le ngā ruenga le atua. O outou o sili anga o le ngā ruenga le atua. I le whaife au fou le wha to asau. Masi ona whale tua lale le tele. Ia, o ha whawhi tau li e whengai ma le whaiwhi au fau ma le tausi mata ngā ruenga. E maua uma le tali i ta mā malo lo pensione malo lo manu malo. Aisea. E le aia se whawhi tau li e le iui mai ai. Ma asa asa ba iai le ngasu o le tai au le ngā ruenga pa ia le tua. O telefo i lo lato wanga waa ma lo lato sila fia. I awala e fofo ala mbea ai lea whawhita auli ma lea whawhita auli. I to tonu o soose e kale sia. Ia, watu le whabalo, whaaftai te talo, whaaftai fo i whano no manu i lea tua. A wase manuia o Samoa. E le ngata i Samoa lo alala mapapa au i New Zealand. Ma atunu i whafo, ia e whapena fo i le to tele o le mamalu o le atunu. O loo whamuli mai i lau whanua ma ele o le tātou watunu pele. Ia, whaatulou fo i le sauwha inga nai te māmti nā mātua. A lo le soifu manuia whaaftai fo i te talo. Ia whaaftai fo i lau tau tāpua inga. Ia, ma whaamnuianga. Ina ia, manuia ngā ruenga ma Faiva o alo ma tama whanau o Samoa. Ai mai se lava fo i le nei au whai ngā ruenga, a mata mai lava le pulenga. Le sunga le whaiwhi au ma le whaletua, ia pastor ane, malui poni whasio, se ia o mai fo i le au tino mātutua, a pia fo i le wtelenga, ia sa le aula se mau mātei o sangala. Ia a le tapo inga sio mātou tina matua, ia li lia sangala. Ia, tina matua le nao le ngā ruenga. Ia watasi fo i marisi fo i tina matua le ngā ruenga. Ia anti eti fui maono McCarthy. Ia ma sionali. Fo i le sunga le whawhengainga. Ia pastor Alessandra, Reverend Alessandra McCarthy. I la tau nei e pei o poutu i o le ngā ruenga. O le au whai ngā ruenga umalava le tua e ui mai ia maulu fale mai i whai to toa ma le maota nei. Ia ona o le mori o le sāwali o le atua. Ma to e ulu whafo atu a o tu ua ai se whaamanuianga i te tonu o le maota nei. Ia whatasi ai fo i ma le au whai ngā ruenga. After i la mātua, ta mamti na mātua, o lo whai te talo pēr i aso uma. Mātou te langona le mawhanawhana ma le pai mai o le mana o au tau tālo sanga. O lo manui ai Faiva.
O loo whapena o na whamanino ai mata upu. I tā penanga I so se teipi. Ina ia mana malama le lei. Ia lo tātou tunu I so se mea. Po so se mata upu. E tala noa ina. Whatalo whapitoa. Nisi o lo o hasia I tātou le rei teimi o le tausanga. A lo fo I le ono sai. A lo le malanga manuia. E o tau lato I le taima le lato I le ala le lato I le ea. Wa mo moyo le amo fo I se feilo inga fia mainga. Whanau o he masani nisi fo o lo malanga mai. Ia ona o le fia whaatasi mai pe au wha mawai matoe sa ringa o nisi sa pele le loto. Ai ua whaatetea I tātou ona o le wala au pa ia le tua I le usuia o le whono mo le tuua o le malo. Ia o le tatalo ina ia mawhanawhana le loto. Ma pa I atu fo I a au wha malolo wha mawhanawhana ma wha maise o le tua I loto ma nganga o I lātou o ainga. Nā lole, ono sai ma le lava papale. Whatarofa I so se tafo le lalolangi. O loo tāpua I mai ai o tātou tangata ma whaia pēr le tautua masani. O le tautua mamau, sapo polo mamau atu. Pe o le tātou te tautuli a. I le tā longa ma le whaanga tamo le kilikiti. Ia, o le aitau ma lele lava. E susu e le wha malama I aso uma, ma teimi uma. Ia, ma wha penao na tilu atu I lo tātou ainga I Samoa. Po whela. Ia, ma tātou whesoso ni atu oi fōi. I le wha le leia o le tamao a inga o le tātou. Tanu e pēr no whai atu. E o mai isi whai pūle pepese mai whai mai. O tupe o lo maua nei ma whaasoa e le malo. E o tupe uma na au mai la fonga. I o e sao. Ai whaafonga I le tala lea o te whai atu. E le tai maua se 5 miliona. E Samoa I le tausanga e tasi. Mai ana la fonga tangata whainga ruenga le malo. Never. I le tai o se miliona stasi. O I se 5. Au whelo sa weli tele o le tupe. O le tele o le international remittances. Because why? Because of the diaspora. The international diaspora of Samoans all over the world. Samoa ua malanga ese matu ua lau whanua me ele o le atunu pele. Dea, ua no pia I atunu o le lalulangi fafo. O lo te tala le lato wha malama malilingi atu. Le tele o tupe lafo I tausanga uma. Dea o tausi sila le tasi le tausanga. Ai toi titi lata I le iwa se lau miliona. Tala, toi titi apa I le piliona le tupe e lafo atu. Oema I tātou uma I le ngate New Zealand, Australia, Hawaii, whapena fo I tuilo manua. Le atunu tele, le malemalo tele o Amerika, le atu Asia o lo iai o tātou tangata, le atu Europa. Tu o whaatasi uma nā. Ia ana lele lola ia lea. Le international remittances wa uma o na whaavasenga, fe whaataua inga o tupe whaavao malo. Ua whai ai le exchange rate le nai tau na malamba I tātou. Ua uma aso nā sa pepelo ai I tātou e tangata nei, ma whai mai. A lafo atu o tātou tupe, ua na o tātou a inga lava e ao ngā ia, te so ia sole le kau whaava lea. E mai o Samoa e tata, Samoa e le ao ngā, le inilu mana I mani. Ale sao Samoa le whai atu nei. Le ale sao Samoa leo o lo whai atu I atu nu mamau. Tasi le nā mata uputa ua tele. Na o iai I le mātou whasoa fo I ma le fionga le li pārem ia. Ina ua ia valaulia fo I mātou e asisi atu. I le whai ungo le vai aso o lea na malanga mai ai e si ngase mai. Ma wha o pealo na sa I New Zealand nei. E le ma whai o na ave sea lava le nā anawa tau. Ale whainga malo le whatuatua I le atua Samoa ua tas. O lea, o mea sa whainga tā, o lea whainga o fie. O lea, o le malanga atu ma le toe sau, toe le atu whaile le stala, toe sau, toe le atu whaile palota. O le a wha ua pea le moe mitinga le nā.
Se vaenga le na vatau mai le lua fe lua sful maltasi. O le ao o iai le whautanga ma le whaato whala inga le malo. Ina ia whaingo fie peo na tātou pālota atu i atu no mamao le tau ile nā. Io e whaingo fie ai. Ia le malanga sa mo e whaila na pālota aisia. O sila le malo i le tau o tele o le sao sa molo alala ma papa au i whafaua a apa mai ai. Amana ia sa molo alala ma papa au i whafulana tau tua ai tau malele. Ua whaamanuia mai ai le fionga le tai o le atunuu. Ia i lato uma. Ma sa mo uma wai le whapea o le awhaia nao le fast. Le awhaia mo sa mo uma. Io i le atunuu atoa. Le alala o whaatulanga pea i le taimile nei le whaatinoino le nā system. Logistics and the preparation for the future. Lo tapena pea mo le lumanai. Ia alo fo fatu mawina pea le nganga le leio le na vatau ina ia famnuina Samoa ia tunu u fafo e tawala atu i le faio lana palota ma o lana ia te tau fo i le te tau na puipuia ia le nala ia o wawe papa ia ia o manatua ia o mata upu ia o lo fia tango fia i le so. A talo fatu nai ta matua nei. Ya, ele ngata ya, ele ta matua ya Hans Webster, masiona tolua, whanau, waleva na lala i Perth i Western Australia. Ya, tasile nei tama. O lona tama. Le si fui to inga e swafa ya Mr. Webster pe o le to ina le an ta ua ele sunga ya Hans Webster. O se tangata fo i Faiva to anga sa ia o ngā tele le whaatulanga ina o le estate tausi ma le Western Samoa Estate i le tele o tausanga. Ia le taimi o le koko, ma le popo, ma le kofe, ma le tele o isi mea whapena. Ai mause fo i le ano ma le fasi o le povi ma le manu papalangi. Patalo fatuai whapena fo i le tamamatua. O mua ave mo le faltua ia au auna ma le whanau. Halo le soifu manuia. Le tama ia sua i lua. Ia whapea fo isi o na faletua ma le ainga i wiri i manu brewa. Talo fatu malo le soifu manuia. Ia ele ngata ile nao. Fatalo fatu i le tamamatua le fionga ia tuia li i sofa. Whapea fo i le tina matua. Ia tapu i tea ma le whanau i takapuna in offshore, alo te talo whawhitai i le tapu ai. Mai, whatalo whabitola vai le tina ia te mkisa, ia whapea fo i le tama ia whaitutoa i Clover Park i Otaura, ia ma le whanau le atali ia Wenzel, tama i tai o Debbie, ia whapea fo i le atali ia Johnny, ia ma le tama i tai Sio la tu tina ia Kemutisa Junior. Pogo Kemutisa la titi. Fale tonu lava le talo le tau. Pe o lo tau sila atu i lo longa mata whenga. E nea ua matua malosi ti munga i le aso na nafi se yo o mai le po na po ma le tai au nei. I la lo e pita nuu i o New Zealand iai Canterbury. Lona winga o le a ayo keriso ka lai stete atoa. O lo pa upea le mamafa o ti munga ma ua va i ailo longa ma le tawhenga o vai tafe ia o lai mo whai o na whaafonga ma le tō tele a wā o le isi a tātou so tanga i le si o whonga o Samoa so o whatas Plains FM Radio Samoa le nā i le lo i ka lai stete o lo i ai ia le sunga ia u unga pesta ta ma le langi Alex Fido ia whapena fo i le sunga e lufi a whamtuai nu Coronito ia o whonga nā o le si o whonga o Samoa i le lo i le tio a Samoa le nā o Samoa so watasi whawhonga le iai o lo mwhai o na awi nā tuai le talo le tau ma lapata inga i no whanga maururunga e te tau o nā ngā i iai i tātou ia manena o le are be ale unga fe wai pe no o le ka kafe be ke no e pe no ka vale le awala ele mo fai o na halu i le mawalunga o le sisi i o le
o le vai. A le la alu ki fia poko ko i lungo le awan. Whapena fo i lai le tūlanga lo iei le tala o le tau i au ki lani ma New Zealand nei up north. I lunga le nei tama ki Macau rau. Ia, whapena le amata mai lunga i kaitaia se whasolo mai i lano nei. Ia le tau sila tu lava iai. I le malosi o ti munga ia whapena fo i ia lo longa. Ia le au le malolosi mai o matangi. Ai ave lau ta vale e tusa ai ma le tūlanga o le whaale tonu o le tala le tau ina ia la ti ia oe. Sawa whatulanga ina ilunga o mga ala SS o le atunu. Ai le tau tutu e tuli lo sa o fo le le whape mo lai te wawa 200 kilometers per hour. I le taimi le anga i tala o le tau mase se. O ti munga o isi taimi e toa le vai. Ai e te lei loa o le mea le na. Man tua asa sawa lau ta vale ma maf. Ai faisilo loto fo le mele toa i le vai vai. E pipi o pa o le ta vale. Ma va vei una tifa i tua. So be careful on the road and please look out for not only for your safety, but the safety of other public people that are using the road at the same time with you. There's a wala ko inga mal ko lo makua. Le wala ole atu nuu atoa matangata. E o lava I me ola. Nena leona ta ua ole public road. Ta ule public. E ia I tangata lautele. E a fia I ma me ola. Wale nga o ko e whaonga inga le wale o angi fo ia me o ka I whau fe o angi mapusi mo me o e le so whangua ka mo e whavo se I fwa e luma I ia po o se me ola fo. Ai ale pato. Ye ri kai whaalongo me le pako I au. E fiu e wha e kulepu ala ai. Wha mari u liu fo le pese kaupou le pako lungo le awalama. Ma valvala au langa kolo ai fo kopi mai. E tutu umata vale whaatanga le pato. E sa vali malu ia saunga le mu I le si pitu kolosi e tuaina. A pela se pako ia oe. Wa kaufunga mga loka ma oe la kou ia. Public safety on roads at this time when there is so much warning with the weather that we are facing right now. And it's winter time anyway. All the time you'll tell malulu ko nga kawa ia ka kuke. Masadi ai ile nei fo ia to no. Ya le lapta inga. Ko to ia nga famale va ai o tamam tina matu el fale. Avatul fa malo ya to bol na nga luenga le lei. Ai o nai o tātou tamam tina mātutua. E le foi fua lo tau anga le lei, mga luenga le lei o lo tau whaia. Maluti ai le soifua, ma le saunga le mū, a o le soifua malolo ina foi o nai tamam tina mātutua. Le whanau la iti e le ioi le au. Ngā pio tangata ni whaingo fie. These are the most vulnerable type of people that usually get sick easily. With these diseases that winter brings with it. Ya, e po ia ngofie te moiti. Ya, e whapena fo I nai te mam tina mātutua. Ia ta au I le leile tino. Ia mawhana whana. A vane masona skafu fo I lele e whautau I lona ua tulau. Re kere kangurungo ngoara skafu whamau. O ia kuke a mi o whapenga. A skafuru na pui mai ai le malulu e o tu lona ua malona tuau. Ya malole anga le I tātou ta mama tina matua o tau I lo Faiva ia whaloto I whale. Ai le ngata fwele na o le meo ka ngā mea fulu reipu ka penga aku le whale o ngā se senga. O le tae au a uli ma le awhiawhi whaatali e le au tataa ma le au tite pasi. Awa foi eu usu vakasi ala au foi ngalu nga male au ki pasi le kai au. Ape ala le fikam ya isolo ma soli solo wa pu solo ke road. Ile fe masi ya yo le au kafa vale mala au le foi ngalu nga. Ava tu le fa malo ngalu nga le lei o le ua to el was full be mute tale to ladi mo to tele auto mana vale afol fa ya po le lima foi ya malo le ono sai ma le fa pale io to Faiva mania I le nei fo yaso
Mawai atu I le tūlanga tā ua fo I o lo iai ia le toe tali watu o le tātou ali I Pālimia, ia mamaua fo I tala fifia, ua whafo I sia lava fo I lona malosi, ia ua tā ua I tele, ia le anga I mai I New Zealand nei, ia mo le siaki, o le soifua malolo ina ia mautino, o lo lava, lona malosi ma le soifua, tau ave o na tiute, te inga o le tātou malo, ia ai whape nā fo ia le tūlanga. O Faiva o le Parliamene, ia ma le whainga malo ua tūlai mai nei, taftai I le tua, o le malosi o tātou. Te tai mai si fo te tai o le lai tū, te uma o le atunu. O mai le o la whasoa I le tūlanga tā ua le, se uwa ai atu le whasisilanga le o taunu mai I la stemi o na wha I lo atu le o le whasisilanga le mosi o mātou ainga. O le ainga sale I atau wā, le tau wā I tutonu o le whale manono ma le ainga I le tai. Ia ma le lātou wha moe fo I le astona I asau nei, le aso sfuru ma le tasi o le masina le nei o iu lai. O le a whonoa ai ia lo tātou ainga. O le whasisilanga le nāta oto pe ia whaamaene o le tailo loto pa ia mau sa Samoa tulong na lava. Ai whaasisilatu ma le avatele I suri uma o le swafa le I atau o le taua e le malai toli ia le ipai a le puyai le tongo manonutai whapea foi. Ia le mamalu le whale manono po whea. O le awhaia le tātou wheilua inga le tātou ainga. I le tuatusi lea I le astona I le la sau nei. Tolus Furuiva A. Wellers Road I Papakura. Toi whaafonga I le tuatusi le nā. Tolus Furuiva A. Wellers Road I Papakura. O le aso tōna I neia pa u I ai le aso sfurmaletasi o Iulai. Lua afe lua sfurmaleono. O le itu la e se fulu I le tae au. Ia o le a poto oi le tātou ainga le asto na I asau nei. O le a le a vea lo le o maima lo le a wai mai. E whai mala e tāu fia ai se fina ngalo au tasi o le tātou ainga. I lea la maso. Tālo sia I le lofa, o le atua, ia o le a tātou maua ai se aso fia, pa tātou feilo iai I le aso tu upoina I le manuia. Waftai o lo seinia, le ia tau o le taua peni amina, ia masuli o le tātou ainga o lo tausia, le tātou ainga sa le a taua. Sa le a taua le taua. Ia whamulmole longo ane le tātou ainga, ma le whamulmoe le na I le asto na I asau nei. Ia wefo le nei a wanoa, whatalo whatua I lo ainga pele. Ainga le tai, ia whapefo I le mamalu le whale manono. Vai atu o lua tau lua. Futi ma ua pa au ma le mamalu fo I lo tau tau wha. Ia ai maise fo I le matua ia vai se ngote. Whape fo I le lai tu. Sa uma sa uma. Sa uma. Ia whape fo I le fio. O le toa o le sa na lua. O le ele. Ia whapea fo I suri malo le mali toa. Whatalo whatu le tātou ainga. Po whea lava o lo iai. Pa ia mawalunga o le tātou ainga le tai. Malo le soifu manuia. After yatu lo tau. La lango mai fo I le tautu antu. Alei a taua savea. Ia o le sao fo I le nā. O le tātou ainga le tai. I le nei fo I au o nanga ma le nei tautua. Ina ia ta ua I lumo le tua, ta ua fo I lumo le tunu. Le fe au tau longo. A o mea moi. Na o tala sa o ai tala do I tamo la inge le tai. Ia ma se mea pila, ma se mea kau whapi o pi. O lawe tau whafonga fo I ai I le tano ava. Na o mea sa o ai te maua mai ina. Ai whaali li I ai isi a wori. Ai sea. Tele le loto leanga ma le au ai va lea e le maana malama. E o e ki liva ai le sa vali ale atunu. Ma wha maana malamba le atunu I mea te tau. Awa o le tiute na mal matafa yu I tātou. E le whi I tātou se mea. Fo le
pole vale ai le tunu. Ia to afi mali le tai. O na maua fo i leo manatu le lei. E whaasoa ma whai ai whai unga le lei. Ia, le na, whero inga nā le tātou ainga. I le ainga le tai, i le swafa le ia taua le taua. I le asto nai a sau nei. Tele beo le atupu le nei vai aso. Io, e le ngate na tupa le tupe a sa fata. Sa fata atoa le tua fo, ia lua sa fata tasi, sa fata lua. Ia le la ua tufa atoa le tupe makanga kupe a sa fata ai loto le anga ilisi au. Lisi au ai fafasa ia na fe ei nei. I le i tufa ino le tupe. Vai, e sau wa le tae au ma le me tupu ai. Sau le teimi, ma le aso ma le me tupu ai. E o upu masani le nao le atunu. Yo, o le aso ma le matai ngatila, o le aso foi ma le feelinga, o le aso ma le me tupu ai. Ala le ututupu. O tau uio pini tai whau watu le whafonga mai le atunu. O le isi tau fe au i ai. Ma sa au tau wa ia i ai. Lai ai, tai o sa fata. Lai ai, tupu mai e o le tu malo. Le ainga malosi, e malosi. La tau te mala malama mapopoto fo i le la tau tō whawhe tūtuna. Ale fe e leo le si au whaasalau o le media propaganda le. E lau kamale leo deported from Australia o Mr. 501. Lau kamanga koe papa i e se kaiminge. Ia ta o le tau whaaleanga. Au e sinsila atu e. I mata wa matua i lava. I le lei lo nisi mea le lei manisi atina e le lei e whasoa i ai. Nā o mea tau whaaleanga. Malota e fuapisi nisi a istangata. Isi nuu o maisi i tu malo. Ai lewa ai o ia la tau ia iai. Ia vai mai. O la e whaalua i mawhawhanga solo tangata homeless i le taulanga i Aukilan. Kanata. Alongo le mai o elo snake. O la whawhenga alu si homeless e tausi i tangata homeless le whiwa i le hona. O le mea ngau ke whai akua. O le whai mai. O la ngā luenga nao le wha ai nai tangata fia a ai maa lua tufu. O ke ia le pisau o le kiripe mai. Le si au kamanga wha mai. Sa vea te fia ata i le mea leo wha. Si, o le a wha mai. O wha pēa o le isuia le kwa le a fo i le ngā luenga lau kamanga wha. O ke mkwa i o wafu. Io e. E kaula ngā lue kufa kupea ka ngaka ia ngā. A ngā uwha me wā lue kufa mea ai ka ngaka au homeless e ngofo solo i footpaths ma mea wapenga. Oi, alo ako le si homeless e kufa mea ai isi kankala fe ala fo i fia ai ngaio. Masu e se mea ngofo. Ia le nala le ale una uwha i atu. O le mea maa li o la kamale. Ua whai ana ambio mata ngā i tangata o le atunua e mese nei tamam tina matua ma a inga vulnerable families that they were seeking help with their papers, their immigration status. Aya, e mau ila kamale le mea. Got all the receipts, got all the letters from all these people across the Tasman in Australia, Brisbane, Sydney, and even in Melbourne. Ne whalongalonga mai lo tua whine. Io e whale nā tapu malua iwa, masia la whanau. Mea la leo whatu i le rile, ia e alo mamau. O le nei le whanau. A tangata ia na whai ila wa mio. Ioi, mea nā leo, alo a mapu lou le leilo ulu, matua saifa le leilo ua mau ngutu mau mata awalawa ni wa aisisi ia te oi. O feita tangata ia te oi sali. Fa fena e mi ovale ma mi le a le te saua I lunga lau por kalamba e tau tala mai ma fa leanga tangata. Fa leanga tangata a o oi. You owe the people so much money. Ale mea fa na wale ti poti mai oi lalo por kalamba Australia. Under the Immigration Act of Australia, Section 501.
A o mai la tangata na vele le mena ta o le complex e ta o le first step to freedom. Le mena fatu, e ki kau kala kiki mai wau te saulo te tu vai lua e lo ua. Ia na utau tala atu lo lea, a o lo ua lofua. Ioi, I lo a inga, leanga o te mala malamba le lei ai. Ala fa fela na ua lofa atu ia te oe ma lo a inga. Ale te ambi o leanga lo pua I tangata Samoa, ma tangata matutua, ma alu ma ave tupe tangata. Fa fela na fe me te alu, e afo ie, e tufa me ai I tangata, fia feola le awala, homeless people, and look at yourself. Look at yourself. Ioi, do the right thing, soli. Wala au mai, le a lava o te whai atu I ate, oi. Le teimi, e a amni atu ai oe le dean and the faculty of law school, if you are ever there. Koe te tilo I le tusi le, na le o tau nuu atu, I le official lo ia sili I Samoa. Whapena fo I le Palestine, o le whaamsinong, o le Palestine, the president of the Samoa Law Society, the secretary of the Samoa Law Society, the counselors, special counselors of the Samoa Law Society, and then, of course, attention, the Chief Justice, Honorable Satu Sibativa Perez. Attention to the Attorney General's Office, President of Lands and Titles Court, Honorable Lesatele Rapi Va'ai, the presiding judge, Honorable Justice Leatoa, Lesa Darrell Clark, and then, of course, the Chief Executive Officer, the Ministry of Justice, Lesunga de Papali Tele, John Taimalilangi, Afele. Ala o se tebino o apale iai le tusile na. Leanga aisea, lea ua tele tausanga walu. O lo whapena lava o na whaawhainga luenga ma whaonga le leisene o se tasi. O li ilo ia. Ae na matua whaamao nia. O na soli ngā tula whono. O le whao o lima onga. Ioi, whapena fo ilale be te o iai. Pea o tusi atu nei ma o alu watu whafsangai. Ma le Dean of Faculty of Law School, you know we were all down there. What lati ngai whala o lumalo mafo whau iau me wale e whai le atunu o malau tau whaaleanga I tangata. De la mo o papai e. Whalongo la tusi le na. Wa e umal watu I o le observer. Pe la tau te talia ina lau tusi lea. E publish for the public to know. Iri nufu vale le atunu ule nei pe avava I atua I a miu I le whai mei na whai mai. Se tasi nei na avea ma whaamasino pa ole Palestine o whaamasinonga o whanua maswafa. Ioi, whaamauni al sol tu la whono. Ai tatai e tui le epala na mata upu e ave I tutonu o le pale mene whaonga se ai le pawa o le pale mene. His fate was decided by Parliament and abusing the power of Parliament. It shouldn't have been done because it spells out and stated in the Constitution, the only people that are entitled to have their matters heard in Parliament and Parliament to decide their fate are only senior sitting judges of the Supreme Court. Listen carefully. And that's what it stated in the Constitution of Samoa. And Allah, o tātou a matana tā alo, ma oe la lea, alo mai, la me ue a mi o valea a mi o leanga I tangata, a o lewa e whiwhi, ma ua e lafi, wa e musu e toi loa le mea te lofuai. Why? Why are you scared now? Because you know you've done wrong to the people and by the people. You come out to the open, an open forum, come up and then say, Savia, can I come onto your program? Can you interview me on your program to set the record straight? Come on, this is an open forum, and I'm inviting you to come on board. Or even if you invite me too, of course, I will come. Ta pena le lima tui mai au me whai pele. Se mata le tunu upolale, ko ai ngā mea le lao o ian. E whai atu lava, ai le alu e whai se mea sa, ai sau munga mena nguk, te lo tala le palmia I atu oe.
Na umana whai atu ia auto umana. Munga mai pēr tō ngutu. Ai tō te leo mai. E whesilingia. A unei le pāremia. Ma le malo. A wale mea monia. O le mea le nā. E lua upu nei whanga me le pāremia. Na ona tō wou mea i nā mau tō munga mai. Ia le tala le pāremia. La tō whau o tō te whape. La tala le pāremia. Pau ale mea e tupu ia o tō. Na o tō munga mau ma mau atu i nei. Ai o a ina lango mau ai ma whale lau wasi ai o tō i nā tō te le toi tō vai mai i lau whanu me ele o le atunu. Ia wantila ia. Ne lea leino o whai atu i atu o le whai tete o le tamalea. Ai tete me e o i lau talano. Wa owa. Ioi. E te sauwhe mai o mātou e whaalea ngā. Ia le tamali ango tuila e poma whantoe mai fo i malimongi ma le laitu. Ai whaalongo i lo ngutu. O le ngutu oe, wa tauna tapering tu oe. Ai ki lalo le volume o lau pulkala. E wha maari atu au tala au te whai atu. E se le onga o mbea. Ai se le i e nofo fo ima e tilo iai. Se e nofo fo ima e step back and have a look. You see your family. O lou a inga o le ngafo fui mono. O lou a inga o le ngafa o tala wenga. O le ngafo pulotu. Le ngafa a toa la na fui mono. Lea fo i fui mono ai la uti. Iwe. Tana ufa manatu atu fa pena i ati oe. Le ngafa a toa lewa le nai tala no ai ma le swafa ma le mapuipu. Enga o le ngafa tasi o le ngafa o tasi ai Samoa. Nai fa alongo longo i upu e te lalafo i le pārmia. Na lale na. Na no auto e wha manatu ia te oe ma e wha tali pēr wa o le mea nai te whēr wa i nei. E te whēr wa i ma le ngā tete umo o lo tino. Te tete o vai susu umo lo vai ma lo o a umo me whai. E te whēr wa i ma lo popole ma lo whewhe wa fo e te leiloa. Tangata i o wa whewa. Ai sea. Tōtā mai tangata. Now, you don't show your face in public spaces when Samoa comes together in a lot of these public events. You're too scared. More scary pussycat thing or mera. So le talo fai. Vai a sunei. Ole atu mule tu malo safatu. Ai sa. Ko la tātou wō. I le tātou whainga pāloto. Le whainga pāloto lai titi lea. Se i toi fili tā nganga. Malai mamaota i tonga mau. Malai mamaota i si lepa. Le mamamalu o le ainga sa tunu mafono le ainga manosi. Le whale whao le whao lunga tanifa. Le mamalu lo tau whale tolu. Ai mai se o le ala taua whapea fōi tapa au tausi o le tu malo. Talo sia, ta talo ina ia manuia le whainga pālota. O silsila le tu malo, o a whafola le whala o le tofi whaorioli. Le fionga i le tama le whale ia tu ia pai le toa. Wa umona whaatino lana ngāruenga. Whaau le ngāruenga le lei. Ua whaatino ma ua whaatula i mai. Ia, o le tala le nā. A inga wōma e masani. Whape nā fōi paolo mangafa siri langi. Ai mai se fōi o i la tau o lo iai le tu malo. Ta mamati nā mātutua o le pine le nā. Ua tuwha au tau tupe le whaia. Whapea o se whato sina. Le ai o le mea sa te tau o na whai ma whina wai. Ia, ia le foi o whalongot. Ia o whao ngā mai foi e sui. Au tō te sila ien. O sui tūtei tō tasi o le tapipi ua. Ua au mai.
Na na alo fanga fua lava whai mai e le ini sui o le chapipi o sui. O le tō lua na o sui le oi le ingol tō ino lele ua. Ia ma le tamaita i ato le afoa. Ioi. Ai whai le mea tā ua o tō sila ua whaali foi ma saa le tō whaale tu malo ma le nā tō whaatoa whaala inga. E le te tau ona whainga tā. Ioi. E te tau ona whainga o fie. Ma ioi uma iai ia le tu malo whaau wau ngā ruenga le le. O le tātou wō le malo longa. O le utoi whabinu te tāle i tu lai lima. Foi mai whaau wau. Ia le tautua o le ngā Gagaifo. Faiva le a tau sa vea whapea foi le ftelenga ia whonga. Mua se Manu Francis o le tātou producer i le nei a fia. In this update, people in Kokoda are being told to not wait to be forced out by floodwaters. About 150 households were told to evacuate after the Kowhai River burst its banks this morning, triggering a state of emergency. The District Council is now also evacuating people from Upper Red Swamp. A red heavy rain warning remains for North Canterbury and Marlborough until 6 a.m. tomorrow, and State Highway 1 is shut between Waipara and Ward. Civil Defence Regional Manager James Thompson says Kaikoura's the biggest concern. That's got the most significant risk to people. We know that Kaikoura is isolated both north and south through slippages and flooding in other rivers. The Police Minister says victims must be the focus as dozens of child protection complaints and adult sexual assault cases are reopened. It's come out of concerns raised in May over a senior officer's management of one historic case. Emily Ansell reports. More than 1,000 cases under his oversight were reviewed and 53 revived for investigation, and he's now subject to an employment process. Mark Mitchell says his expectation is victims with files being reopened are getting information and support. He says officers who do outstanding work in the difficult area of child sex offending will be feeling let down. The Prime Minister's rubbishing reports the government looked at banning VPNs as part of its social media ban for teens. The Post reports Education Minister Erica Stanford was considering forbidding the tool that lets internet users mask their location and online address. Stanford today denied she was working on it, and ACT's David Seymour says we'll never know, but he'd never have supported it. Chris Luxon says it wasn't true. I can reject that outright. There's no plan to ban VPNs at all. I don't know where that reporting or where that story came from, but I can reassure you that's not the case. That's news. In sport, all three tournament co-hosts have suffered the same fate in consecutive days at the Football World Cup. The United States has joined Mexico and Canada in exiting at the round of 16 stage after a 4-1 defeat to Belgium in Seattle. Midfielder Tyler Adams admits they were well below their best. Tonight can't be a direct reflection of what we were trying to accomplish. You have good days and you have bad days, and today was one of our bad days and it got the best of us. Belgium joined Spain, England, Norway, France and Morocco in the last 8. Warriors co-captain James Fisher-Harris is a chance to return for Friday's NRL clash away to the West's Tigers. Coach Andrew Webster says the representative prop, along with Leka Halasima and Alafiana Khan Pereira, are all closing in on returning from their respective injuries. And that's sport. I'm Scarlett Swetanovic. Ua whaale tonu lau masini mitpefu. Ua le anga le mua vau. Ele leon whaatonu le aso sa wawanoa mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia ona toi whaonga tae au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foina i le nofoanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ainga la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso,
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tā pena le au whaingaruenga a le sleek cars mō oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, a ngai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta I mai I le living space. Fai a 4 quotes, mau le so soani I le finance, e le aise deposit. Vili mai loa le living space, I le o valu se lau, lima faono, fa valu fa. O valu se lau, lima faono, fa valu fa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Tasi lima I tu, amo. Toi whatalofa ia te oe I le itu la muli o le tātou Port Kalambe le a tau sa vea. Ia whapea fo I le tō whaia whonga mua ia ma le tātou ngā Gagaifo Faiva I le nei fo ia solua. Timu malulu savili ia whapea nā fo I le tūlanga o le wha le tonu o le talo le tau. Ia ai tātou te langona lava le
Ia le tūlanga o le nganga whaftai. A wā au fo i na mātango fie ia talo le tau. Ia, e fo i nisi e fo i le sa i ai. A au fo i na timunga. I o wasa i fo i tangata. Ai le ilua. Tātou te le maua le nganga whaftai o le talo le tau o le mea whanātura. O fōwhanga na whaia le atua. E le o le tau uma ele lei mō le tangata soifua. E ai le taimi e whaasoa ai le atua i lea tau, ma lea tau, i lea taimi, ma lea vai taimi. E au ngā fo i mō isi mea na whaia le atua. O mea ola. O la au. O mea uma whapena. O mea whale nātura o le fōwhanga poto ma le fōwhanga ata mai o le atua. O la ia tātou te ola fo le whameo whapena. O le upu whameo. Peo le ola ai ma le ola fo le musua. Ma le ola ino. Ai le maua. Learn to live with appreciation of whatever the day brings for you. E o e kalorika. Ia, le nā tātou tapo ia le whainga palota sa whatalua i le whaiunga nei vai aso. O mawhai o na whaelo atu no whanga o le a whaatino i le palota o le aso lulu o le aso a taiao. Ia, o le a whaatula i ai ia le telefoi o whale palota mō palota mua. E ala na whai ia mea i o palota mua. O na iei tangata fau fo i lea ua tatau o na toe le stala, o na wingala la utala. O tamaiti ia na ta isfulma le fitu tausanga, ma sfulma le valu ia tausanga. A o le io o mai le taimilea. Ia o whaasolo sruiva luasfulu, o le luasfulu ma le tasi loa tausanga, wanga vaa e palo, te taula o na toe whaafou le lola le na, ma wha o popo ia swafa. O tupulanga te le vau nei, the universal suffrage, tua fo i le mea le na amata mai ai na ua sui na ia amana ia uma ai a te tau o tangata o le tupulanga te le vau a ulia le luas fulma le tasi tau sanga le winga lau tutonu o so se tu malo tu titi mo se luas se lau o ni tamaiti fau po ni tupulanga fau a usia le luas se fulma le tasi tau sanga e le palota e le si whainga palota na se ima vai atu nei ona e le ausia tau sanga e anga vai me ala na la yona ta ua tele le toyo e whaatino ia le lola le na. Ma le stalai ia tupulanga fau ia. Ai, ile vavai atu le saunoanga le fionga ile tofi whaolioli. Le fionga le tama le whale atu ia pai le toa fuatongi. O le whainga palota lea. E te tau o na oa o ida mai ai e isi palota la iti o lo muli mai. E se lo whanua noa e tue o ni meo palota la iti e pita iane langa le tu la whanu o uma le tiu. Ai, tā te fia papa i lava i ai, a o hani swinga wa tasi le vaenga sa ufisilingi ai le fionga le li pāre mia le mātou whilo inga. E le whai ungo le vai aso. Pe ua tau fia se komisi whapitoa. Lātou te toi loina, tu la fono o whainga palota. Pe toi te wina, pe whao popo pe tō ese nisi mea, ai sao no le fionga le li pārmia. I, ua le o toi mamao na whailo le whangatia. Ia le komiti fau o le komisi lea o whainga palota. O lātou ia lau li wina, ni mea sa tu lai mai le nawa i tau. Le whainga palota botona i atu e maise o solinga tu la fono ma whainga whaala tua i hawa pe nā foi ia mea nei o le whatosina i tupe bribery using money and also food. Mai o le whainga palota foi le i la awawa i atu o mana sao no i ai le tamare whale le sunga i atu ia. Whai mai o le whai aisana committee whaapitoa e masani ona whai komiti e sui tau wā. Ai o le whainga palota lea, e le ai sana komiti o le awhaia. O le atu watu ai le awanoa ma le ai a tatau ma le saolo tonga i sui o lona i tū malo, whai le nā mo i tātou, whai le mea sao.
Palota ma fili i le tangata e sila fia e mawalunga lana finaunga ina ia manuia i le tu malo. Fa mai le autu o le launga tu ia. O a umole i tu malo. O lo i tu malo fo i moa. O mātou te ngā lulue fe oe oe ai. Ma pulu lima fatasi e whaia le tō whā a le i tu malo. Ai ese le matango fio le saunga ngā atu ia. O sui ia lātou te tau whetuli. O sui malolosi. O sui fo i e whaile lātou tautua i tono le tu malo. Mai le ai sona tūlanga. Ma se mana o ngā e whai ai se wha matalanga e wha leanga ai se isi o sui le ia le leua. Ma le tamai ta i ato le fua. Ese le tā ua tele. Mai e atangi o mai ai le loto mamā. O le li i whaipule. O le li i whaipule wha o lioli. Le tofi alona i tu malo. Tā ua le nama. A whaila e le whaia sana komiti. Whafoe e o e whai le whaalau i loa o lona sui. Wa lava lea hana ngā luenga. E tau tala mo le i tu malo. Ma wa lava i fo i le whaatua tuanga o lona i tu malo. E a watu le lalango maro la tu tau au. Ina ia toe whaatu la i ei o ia. O le si mea lea la e tilo ne iai. O lea ua mai o na tau nuu iai le whaalau i loa le ainga whaatua tua i le atua Samoa uatas. Sui mamalu uma o le whaatua tua i le atua Samoa uatas ua mai o na la tau whiloi. Lea le mea sa mai tau wina mamori mawina. Le eise ava o le whiloi inga. Mai tā ua i o le mea lea leanga e whapena o na tatai e i o tātou mawhau whau. I se teimi e whatu la i ai se komisi. Fou leo o sa uno i ele paramia wa umana whiri tā nganga le komisi ai ai se teimi e whailo ai le whangatia ai le whaalupea i le vau. Ina ia manino ai mamana malama Samoa. Inisi ala fua e mai mal komisi lea. O le ale aisi. Le ai se tau mafa sa autou sila iai. Le whailo inga lea o le road show. O le road show i le se mele ngai. E mo i o le concept whaapele tānia ma le whaapalangi e o. Ai mana tua oe a o tangata nei. Tangata palangi e whaia lātou whaatosina. E whaamoe le lātou tō wha. E whaamoe le lātou public speaking ability. E whaamoe i le lātou public relations capability. Ana mea. O le whinaunga i upu ma mafau whaunga. Ma le awala ki liva ai le savali. Ina ia no fale i la ngona ma fatu ma le fale o sātu i ama. E ma ona lolo tangata le fia whaalongo i atoe. E tele lo tupe wa whaato sinai, e li tu e fia whaalongo ini upu manitala. E ala la le nai le tā ua, fo i o le vaenga le o le awala ki li vai le savali. It is a very rare capability to be able to deliver on the manifesto itself. Not money, not food, not fine mats, nothing. O le concept lea papalang, o le whaungaina, o le mele, o le roadshow, e o umana te tai. O le vaenga whai, ma o ma ave suri. E tofu i la tau ma le taimi, ta i 5 minute la ungai. E le wha awhea, i se ava. Ioi, a whai fwoi o maori le inei, e tasi ale la tau me wha awhea, o le pōwhiri. Ioi, e le tangata, pea o le tātou tū maleanga. E tu vao le fono wafio mai tupu o le tu malo. Tai tai o le vaenga whauwhai. Iau tō se sila lei. Le ai ni tupe, le ai ni tau mafa, le ai se ava o se whaidua inga, le ai ni sua, le ai se i o le malo. E whela whai, ma whetu whai le valea. Le ai ni pusa apa.
Yo. A fai o lono winga o nao se iputi, ma se pepa mas. Ai kua ia ele ai. O le mea le tu la imai ne ia i tātou. Ua a vea le tātou tū ma le anga i whanua. Ma awala ua le mawhai ai o na tāwa vai. Le whaalawi loa lava la tau ia o le pāti malana anawa tau. Awa, o le la whai atu nei pēa o ina utu sias tu la whono nei meo whai ngā pānota. E matua tāwa vai ai lava me nei e lua, o le tū ma le anga i whanua Samoa. Ma le au wala e whaalawi loa ai, ma whaatosina o tau tangata, i au tau to mai maanga waa, o au tau launga. O au tau upu, ma au tau wholafolanga. Ma me au mai ei tupe whaatino ai, mea i o tau wholafola atu. Ai le tu ua mono i se tupe i. E le whai ai ini lafo. Do you see what I mean? If I was part of this commission to rewrite this piece of legislation in terms of the electoral legislation of Samoa, this is exactly what I was going to do. Define le mea tau, whaamatala, ma whaamalama le tū ma le anga i whanua Samoa, ma le teimi e whaunga ai. Whaatatia ese le whaalawi loa ma le whaatosina i upu matala ma launga ma to mai ma ngā waa o sui tau waa. Lei se tupe ngā yo i le vale. Lei se tonga, lei se ava le whailoa inga. Tu te ilo le me tu lai mai. Sefe lei tu malo mai tupe matonga o mea ai ma le teimi e whaaruai o mai e whaarolongo le savali. Sefe fo i le malo mai le tāpena ina o ni lafo mani sua e tai ile nu. No tu si sila le iai. Is a system ta ua tele ua tava vai ai mene e lua le anga o le mafua anga le nā. O le anga o mea o whainga palota le tunu ule nei. E le anga foi, ona o tangata palota. Ele o sui tau wā. Ele anga foi sui tau wā, ele stemi e fufula umana tanga e lua le teimi e tas. A o tangata palota, o isi tangata sili na o na le anga wha ngutu lua ma le tala pepelo, ma le mana o mea. Ioi, wana pepelo ele suile, pepelo ele suile, watu le tupe i, o na alu lola ia le wha mangala ngutu o ile mori tu o ile sui. E sa oa se o manu, se i feso soni mele matau, pu walango e alu taimi o te nofo ai matau, whatu langa se system a se o manu. E fua ia ile lumana i o nei me o whainga palota le atunu. Ma tuu i ti ai mea nei o whaamsinonga ma mea vevesi ai. Ja, ma lo sa noa ala u fionga le ia tu. Io e ia tono o le fofona le tau sa ili ile tulanga le ia wai. O le ile tu malo le fai mai e tasi le paia inga. Ai a toi fo i ni whainga palota lai. Wali mai na whainga palota lai. Ale lea tu malo. Io. Ja, e no fola ma fo ye a fai e moni le tala e tula tala 4 miliona le tau e fai le whainga palo tala i titetas. Oh, la ska koku pele malo le mai mawai. Ai sa o le leila u saunong e te tau na tu mata manga le le. Ia tātou tu manga. Ia ma leo me whalongolongo le i afui. Ana watau ia watu e a le pati ma le pati. Na o ana watau a ma tātou la unga e kiliva le aso lea. Lesi foi me tau na tu mta manga ia le tātou wanga nuu. Ma le tātou whaalawi loa. O le taimi e whai ei mea nei o. Māri. E ala nau whai atu. Ua te tau o le tāwa vai, whai au tau o pēa ua uma le whai ngā palota, final candidate wa tūlai mai, o nau tau wola ia le whai mea na. Awa whaafia na le usta ia le nā mea, ua mua whai le o le o le sui tau wā. A o le e le i whai a le whiwhiringa. Ioe. O le sivaenga malia i le taimi nei a le atau. Ia. E whaasala na o le sui le a tau wā, pe a wha maonia o le na abele tupe. A o le siltele. E wha matai le ono te tau o le whaasala ma le tangata le na ia tali aina le tupe. E tau.
Ia wale me mali na le tu tu sala e afa le malo si angol tu la fono. Ai fa fela tangata le na ia talia ina ma sapa sapa ia le sele. Wai e failo fa salanga va pena le atu. E le mse ko ka ka. E le mse ko e pisa. Exactly. E fa le yo oila o la fam talanga. E tu sala guilty o le tangata le tauva. Le sui tauva. Ma seisi o lana komiti, ma le tangata palota. O le taimi e whaasalai ma le tangata palota, it is a deterrence to shut his mouth. Tala sa o le tala na turo e whaafonga le tunu. Leanga o leo fifi umai lunga o sui tauva. A leo ka alolo la le tangata le, ai mana tua lava. Ngā le lua sifuru ka lape, lima sifuru ka la le ngā vatu i la metanga. Na whaataua i le sui tauva, le palota, le tangata palota. E alu fo i toi tautala. Ai umala fe lima suta lana. E umata eo. Ta tau la fo i ona faise tu la fo no e wha asala i ma oe le wha ngutu lua ma tautala i le mea lea. A wa o le teimi e whai ei. Ia, na e wawai fo i la ia le iai. Wa up fo i le campaign a tangata palota. E le whaasalaina o ia i se mea. E ta tau la o na hafe ta la se tupe a watu e whaatau e lan palota. Kwa si sila ia. E alo ko i le si piko ala ka milo mai fo i le si piko. Wa fo i fiu e whai pe au tangata i e whai pui mai telo i si mea. You come out of prison, you're a hardcore, prisoner that has learned much more about the trade of why you were serving time. Mali. Te latu wa matua I e poto wa sautua lua, sautua tolu, le mawhiawhia o le si o wata mai, le ua maua mai. E to e soli e fo I male tū la fono. E pe o le tūlanga nā fo I le wa e sila nei. E pe ua fai mamasani. I le mele o le pā, koe fo I le whainga pālo talai titi. Fo I le whainga pālo talai titi. Wala ngā tau to ilo a li a tau al tātou tū la fono le. Ina ia manino I le mantole vai. Ia ma umalo le whainga pāloka. Se maka ko sa wale sa olo irum. Ar mele, nganga pā, aidi solo muti, pā aidi solo muti. Sa utala noa atu le fiong le li pāle mia le tūtino le. O le iai o se komisi whamai lau umana fili le komisi mau whai atu iai. O le tūtino le o lo sili o na toa ai ia le atu no. O tū la fono whainga pānota. Le ase a wale me whai o na lau li liu. O la o lava la bele fa o tiutilo I system New Zealand, tiutilo I system Australia, nei foi. Ia ole tau o le system le nei. Ia ai le sao mai I lo candidacy, e te sao mai I le lisi o lau party. Ona e lua palo to le MMP. One vote is for your candidate, and the other vote is for your listing. Party list. Ai, o nofo ma mafau fau ma tilo pea I nei mea o whainga pānota. O mailo mafau fau. Au te wha soa atu le atu, a tonu e wha tupu manatu foi. Tā vai ese le tātou wanga nuu langa leanga nuu o le mea o lewa na iaia Samoa. Mārira. O whainga whātou sina, ma le wha lawi loa ina o tau tangata mo tau sui maanga wā. O mea na whai mai e pālangi, a sa whai foi I tātou I nei. Ioi. So the roadshow is nothing. It's a new concept. But awalani tātou wō, ma aveni mea ai, mani tupe, ma aveni tonga, ma tātou whātaritari o wā, a ma whain tātou tāwa vai, e menei, e sefe le tu malo. I le o e su e maini, ni ava, o ni tupe, o ni tonga, e tai e su o le mea lea. Sefe fo I le malo. Pau a lea, o le whaafetai, le whaafetai. O le whaafetai le talia ina, o le sāvali, o le vaenga whaafai. Tātou wōla ia le palota, o I nā e loa I le moni ma le whaamaoni, o la ngona o tangata palota. O tātou le toi whaongaina tupe, o tātou le whē loa, I le tātou tū ma le anga I whanua. Whāto a whai le mea le nā, pe a e manu malo mai. Ai matua ma mau, clean sweep. Le aise tupe, o te lofo I le ai ni sui fai pule, ni sui tāma mo e popole pe o iei se au po uri o lo wha malu mai I lana whainga palota ma lana savalinga langa a se sila whonga mua. Ona o le tasi le o le tū ma le anga Samoa. The concept of reciprocity. Po le reciprocal concept of our culture and nature. O le au mai a vatu. O le whaaloalo I le whaaloalo.
A mawhai la na tātou tā vaia, ese le mata upule nā. Tu usia tātou wa mi o le nā o le au mai, a vātu, ua umana tai atu le sua toi tai mai foi. Fai atu le tau pasese toi fai mai foi. Ua whaai longa fesini loa, ma ua wha winga se loa, le tātou wanga nuu, ma le tū langa e te tau e ona oe wha ilo, anga waa ma tō mai o tangata nei mo le whainga palota. Māri. Ioi. Ia, a tonu o se tūlanga e marino le da. Alo sil tele la le a tau wale, te sao noa e te fiu sosane le tūsia, le ole, tau tau ngol tūla whono o whainga palota. O whe vasi e le leina. O ngā whea tonu wala e vasi e le leina o le wha la wiloa, ia mā tātou wha lolonga wale na pe o ne e sao no. Tū sei mai al whainga palota. Tan tonu mai o e le a tau. Ai se longa e a fio mai le li wha o le ona le mongoa le o se le ni tonu le vale. Ia te ilo i sau tau. Pe mono wale whainga fio a pēr mono tāpuni lo. Awa ngā re fia pongi. Langa le wau mana whata o tolu tu la fono. Ia. Wa i ai le taimi. The time limitation and the time frame e whai e le mea lea. Māri. E tāwa vai ai le aise, e le to i aise tātou wanga nuu e whai e le vālea, wa tātou whailoa i le awa whata. Se i wa ai pe ma whai ona tātou wola ai le mea lea, wa tātou i loa le tū ma le anga i whanua a Samoa. Ai wa tātou i loa fo i le tū la whanua, umana whata oto mai. Pe ma whai ona tātou wola ma tausi ai, lea e iai le teimi e whatino ai le tū ma le anga, o lea, ua uma le whainga palota. A paula le me tauna ta vavae mai ma kolosi ele leina. Is the time period and the time frame of the campaign. Mali. Ioi. Tātou loa le leia o le masina a tōle nei. E le ai se mea whape nai whai ai. Pe fia roadshow e whaia, tali mai sa la whai, e le tātou te le whairoa i se awa. Wa lava le kālesia ma le whai whi awa sa. E o foi la i whai whiau. Whatatia ese le nāanga nuu o le whai o pasese o whai whiau. Mali. Ioi. Pea whai ala o tātou o i le mea lea. Ia tātou whina ngalo mali li e uma. O le a whatatia foi le mea lea. O le mea lea. Whai le pasese le lei o le whai whiau pea tū la i mai. I le teimi wa uma le whainga palota, wa whiri tānganga, wa tasi moi o oe o le sui o le i tūmalo. E le lei foi le dai la vai ta pen ngā le sui le manu malo. Le nā tonu la. Ia wai, e le ai se sui tau wā le a tau. E alu wha keme meangi o whainga palo tātou i Samoa. O le se senga o tātou i nei New Zealand Samoa. O la ei kupe ale whafole tui i nei. E a watu ia te oi. Ona e alu lea ma oe i esu e mai ngai au mea nguki foi. Ia, ona iei leo le tapu. E mawhai e ona wha alia ia u whailo. Ia po au science foi e whaalau i loa ai, a nama tau le tau pāti, ia mawaenga o lela e ngalue. Ai e selma tango fio le vaenga lea taua. Lea, e maua sao le concept leu tala noa tu. Ai, pāua la u tau le mau. O ia whaki ngore mea lea taua. E whamaka e ongo whama oni tātou. Ia wai whengo fian tātou whapea mai. Sui. Ai pe ia no whai atu. Ngā kau pongi i wholava. E le ai ma se ki ka ofi. Langa o whai mamasani e tātou. Po fia tau sanga o whai nei mea. O le mea tā ua o la whau. Whata oto le tu la whau. Mā lia. A lofa fo i la le tangata lea e alu e whaila na pālota. I le sui tau wā leo wainoi nei. E te whaloto loto lua. O e te whangutu lua. Wa e loa le tu la whono a whai e loa o oe leo le tangata pālota. Lea wa e sulu le fale o le tangata ta moe o le sui tau wā. O oe la e pa u e le mea lea mai e te iloa le lei. O oe te tau o le whaasala e le mea lea. Ai leo le sui. Ioi. Ma ia whapena foi o na tātou walolofa i o tātou sui lei. Ma ia loto te telefo i o tātou sui. Te whai atu whonga mua. O le taimi lava e ta oto mai ai ia le tūla whono mausta ia le tūla whono nei. There is no excuse. Ai afo i la o na whata oto atu le vaenga lea leo te whatu e tā mau i le tūla whono nei. Leanga e le tutusa uma le ta mau a inga o sui tau wā. E iai sui tau wā e le leile ratu ta mau ai. E iai sui tau wā ele le leile ta mau ainga, ele leile lato to fa, ma le leile lato fa utanga. Mali. Oisi,
No, I to tonu o tele ala tau mea. Ai fo I mai o matua tau apa o le. Ia, ma le isi va enga le ia taua. O leo te tali tonu. E iei nisi I tu malo o tātou tunu. Le no whaiwhai ngā pālota. E le ise tu pēr sui tau vāna alue. O le winga o la utala. Ta sia le tonu na whai e le I tu malo. Pe fia pito nuu po nuu iei tonu I. E ta sia le tonu. O lea la ave umala tātou wha moe moe ia pai. Ia o pai ia nā lea la tulai mai. Tusa lava pe iei nisi sui tau va. Ia a whai lava ua tasi le tu malo. Ia o le tūlanga lava le nai. A o lea fau te mana tua ni si o tala o le na au mai I lunga fo I le I mafuanga a leina ave le. E le sui tau va le tupi. Walu aku ngele lo makua o la se la fea ko le fale o la fai. Ma fa pe aku se fa mo le lau fionga la fai. Se o sia o kama fia va ko le fale ma. Io o le ka vale masinga se lengi fia ave. O le fesili la le ata. O la ngona le sui tau va I le taimile. Ia pe ave ia wai. Ko sa pe ke ave o la ave lo olof. Tasi ale tala al va msido. O le fa tosina le mena o no le wai ave le. Bo mamuru la usele. La so lo gonda le tula. O le fa tosina lava pe afa matala el tula fo. O le fa tosina. Because o le si mea le ta ua lava se umanu e tau na ta tilo iai. O le taimi e tu uai le tupe. What was the intent? Mali. O le mafaufonga, ma le mafuanga na lai o na fai le mea lea. Pea na fai so walofa. Ia e fuafo I tanga ma ngā yoinga ma upu e fai. E tu atu la fe mai lela avel teini el falma. Mai lela kongi el kou taxi a mangkui fa le palo. Le upu lava lea. Si u leo a lea. Mantuane el palota. O le ngalo el palota. O tala nei. A fai la. The intention was to help somebody out. O le mea lai tau na fai oi. Le ai e te le fai se mea fa pena. O sa ili se so soani se si mea fa malu lua to sila pia le leile fai tau le teimi leo o iai le teimi le nei. E fa winga lava le tula fono o fai se mea. A me mau ele tato palota. Ma o le ala fo le a lai o na o te e pea. E le tau o na iai ni tupe e tufa I fai pule la tau te fai ai mea nei. E ise mana fai. The reason being a fonga mua. Is that we create a fair playing field. Mahila. Ioi. E tutusa lava la le fo I le sui tau va e tele lon tamau ainga. Ma le tangata le I. E le fa tau fo I le tele o tupe. Ma le tamau ainga o le sui tau vale I. Ma le tō fale I wai le fa tau wina le tō fa ia le poto to mai ma nga va e ki li vai ia le mea lea. Mali. Ia e pe o le tau o le na o le vava ia toi. Awa nga nuu versus fa tosina. The timing e fai ai le nā mea and what's the intent nā lai o na fai le alofa I lea tangata ma lea. Mali. The concept of reciprocity or reciprocal e au mai a vatu tātou o sa ila e tā vavai I le tātou wanga nuu. Whata tia wa umana whata oto mai tula whono. Whata a fai ia lo wo'o. Mai le masina. Faiva yaso talu na uma wale o toi nisi wha amsinonga e toi whaia. Wa tā mau o oe o le sui o le tu malo. Mari. Wa mau tinoa. Ia nea lo le whailo wo. Po le ar koe ngā o ke e o ia lo whailo fia le ngā. E mantango fia tele le nā tūlanga. Ia ai e pe alvo na I sa no le telo le ting. Le taimi le e mai ai le whainga palota whaile whaitaunga mbomboa whaile whaitaunga lona lu. I ona whaatantali lola ia le pe a tōle whainu mera e fō mai le whainga malo a le atau. Ia o I nā fo I le maua I le avanoa e whai e mene o tangi o whainga palota. Ia e whai si umi o le taimi le. An te mo le sila vaenga taunsi sila I le tau taunga leo tūla whano whainga palota. Na o fo iei mala o susu engal mea. A o le au maia ia ni tangi whaasanga le palota. I le sui lena lua tau wa. Au mai mua le qualification. Pe o atu au palota I le tolu vai wha. Alu ese mai male afa. Ioi. Ina ia lifi ai le threshold na. E tilo ai loa. E whawhanga ta. Po le a lava. Ai whai mua le na ma qualification ma whai ai ona e anga wa. E awe le tangata lea. Pe a whai e la iti de palota. E tolu vai wha na au si o le palota lea. Whato a au mai e loa. Ia man tuala. E te le lava palota
e te le mamau le va. Ole me tāua le nā, ona, e ala na ave mene. E fia mālo uma tangata i le fi na una fai nei o le parota. Mari. E fia manu mālo uma i le eise e fia to i lalo pula se mea. Ai, iai le matau po sa ili mai, wa so e masei po le lava se mea na fai mai e les tangata. They are all hearsay evidence. E le aini wha maunga nei mea, ma umi le taimi. E ala na whai atu tala lea ile. I la ufo isu enga ma le sa ililinga. E tau fiofi ai. Ia le tūlanga o le o atu toyo mai. Whai o le taungata. It's so expensive and costly to go back to do a by-election. Secondly, the resources and timing. Tolu, e whaatalitali le atunu o a whē mino iai atina e al malo, ma tupe wa umana folo le atina e mo tangato le tu malo le nei. Ia la na. Ta ua i tele le komisi le na o whai atu le fionga le li paramia po ua sa ili le komisi le la ua i le komisi ai wha loa i se taimi polisi lua vai aso lumana. Komisi i whai lane nei a whonga mua. Lea na whai a whai le taimi o tui le epa. Mari. E umalo le whai ngā palota talo lo le komisi a tui le epa ma le komisi na o whai ngā palota. O i la tau nei o le komisi tū tō tasi ai fili mai la le komisi nei i sui tā momo e umai ana pā u le palota. Pa fefea la no mai tangata ia na pa u le palota ma whaia ina le sol tu la fono le whamsinonga. Toi o mai toi se e le komisi lea. Nea la nā sa uwhinau mai le telo tau sanga. Nea la wasui nei le teimile nei e le toi o mai i tonu ia ni whaipule na tau vā ai whaia ina le palota. Mari. Fili mai i tino tūto tasi independent bodies o le atunu. E ai nai o lātou malama ma lātou mawhawhunga e whatu ai le titi o le tūtino leo le malo. Ia le lau e nei, whawhiwhea lana o mai nisi o le komisia, man tua lau tangata umai na pāu, o sui o le chapipi, o sui o le fast, o sui o le teimi o tuilepa. E whaamari e ino lātou loto e o mai e toe se e ia se, wa moe man tua to tongi umata ngata ni. Wa o tau le sao mai le parota ia mai i se e le mere. Ala whawhela o tau mai na e soli tu la fono was bribery and corruption and what? What is your contribution to the law? Ina ia sui ele tu la fono. Ia, e o mai la isi au soli tu la fono, e whau tu la fono lea. Lea la tātou te o soli tu la fono e a whapenei. Whai teu ta lepe whao popo to ese. Ai wa te tau lei tū tino atua lea o le malo. E te tau na toi ta ngai ma silsila to toa i ai. Nio e. Ia tono le siwa e ngā le ia tau. E fia maa sina le la lea i eise leo. Nio e. O lea i tū malo i te tonu o fonotanga al pāle mitni. Nio e. Ia wale mena nā leina pālota i le suia whaipuli. Momoli le fe au, momoli le tofa, ma le wha au tūtanga lo loto. Mai le i tū malo. Ia, a fuala ia i le tausanga na seimi vai atu nei le na whai i le snap election. Ia o le tau ma whai atu lava tātou i tū malo nei. O le waka ko kilo ko i kiki a kora kausanga. O le ai e alu iluma, sau i tua. Alu iluma, sau i tua. E sa o e la lau samdanga le ato. Wa tau na whai sei loilong. Ia ma toi teu a tātou tū la whono ia. Ia wai... O longo winga e umai fo lima tausanga. Masalo penga o le kolu ma le afa, penga o le whawhui tausanga pe ala. E ele tangata po le suia whaipule o le tu malo. I to tonu o upu whai o le malo. Ia e se sila la, o le criteria mua leo o vatu nei. Ia. E ma whai e ona tanga i ma sila a le au sia le 3/4. Ia. O au palota. E uma enough, ne. Ele ai ala ma se koe wheseru. Ioi, despite o ani tu la fono na sori. A mai lo ele a to au palota e afo e challenge ele melea. Ia uma nga bea. Ia. The endless story na. O le si baanga tawon tilo iai. Mana tua a sau lo le whainga palota. Wa tau lo le whainga whatautonga. Ia. Ioi. Tau na whaile whaatautonga, nai lo le toi whaatalitali le taimi e whaulu wai tangi e tangata nei. E ala na tā ua i a tea ule mea nena. Aua ne inofo a i matoa ai le ai o se leo o seisi tono le tumalo. Lona winga lala oi fono.
A o le nofo i tua le sui lea na manu malo. E ui lava o lo o iai mo lianga whaasanga ia te ia. Ia. A e ta tau o na whaatauto. Mantua fo i lawe. A pa u mai e ina. This is part of history and legacy o ni tangata. Mari. Pe tasi lea so na whaipule ai. Ia pe le ato voise aso. Pe le ato voise aso na whaipule. Awa o mo na whaatauto o i tono le mauta. Awa iei la mea tutupu le mea le nei. Ia. Mai o te tali tonu. E te tau ai i fo na mana ia. The consideration of o le tato wanganu. Ioi. Ia. Ta ua i le consideration o le tato wanganu. Awa nei to iai ni vaenga whai lato te kolosi ina ma intervene i mea ia patino i mea ale i tū malo. Tu sa lava po o le sui lena ta mo i lau pati whai. Ta atia mai. O le pati whai wana o se wha malu na mātou whale mai ai. Ai ata otoro i upo le loto i whale o le i tū malo le nei a lofa mai. O leo wa wha le lei le i tū malo. Mari. Ioe. Wa sa ili le tō wha le i tū malo. Ua le na nau atu i le mana onga o le vaenga whai. Ai se i tausi le loto i whale ma le file mua le i tū malo. Tasi le nā vaenga te tau o na tu i tono le wha vai. Awai ni to iai ia le wha lave ma le kolosi mai o le vaenga wha fai. Mari. I le pule ma malu a li ma fai pule because at the end of the day tu sa wa tātou na nau i oi whai le mea le vaenga wha fai. Ia. Ai tau ai whango le tu malo le aiso lato suri le aiso lato leo i te tonu i. Leo a watu whela o iei le pule ma malu o lini whai pule tau na mana ia le mele. Mali. Ioi. O ila e au mai e le tātou tū ma le anga i whanua. Sefe fo i ma le teimi o whaamsinonga. Resources. Ali whaamsino. Officers of the court. Money. Time. O ta oto atu i le pulenga ma malu o lini whai pule. Wa uma ona iai le tula fono o le o e sort out whaaleanga nuu ia le valea. Ia na uma le ina. Wale ise e tuai. Paule me e toi o mai ia sui malu ia. Ua mali lie. O le a malolo le isi uso. O le a whao wau le nofo le isi uso. Wa oma na whai malianga. O la walu le mua i o le si pae inga o au. Papai i mata upu e teu le loto i whale ono le whaatou whala inga le nā le i tūmalo. Ai a tātou na nau e whai le mea mana o iai le vaenga wha upu whai. Ia le mea le nā o iai leo o tātou vāva ai ai. Et sila fia se upan. Ia. E le moe le leilo o mawhau whau te nofo ma tustusi ma tā mea tilo le whawai o lea i tūmalo. O lea tunu ma lea tunu. Mari. Ese va ainga a tonu e whaama i te fo i lea ma whaatupu ma natu le whaafonga mai ala malo. Ma nisi o le komisi. A whai fo i e iai nisi nā tau te mana o mia i ale pepa leo te ua utu sia ma whai ai whapene. O le mea tā ua le nā. Tātou te saili vai fo ina ia whaatula i ai ni tātupu fo o se tula fono i le lumanai mo le manuia o Samoa. Mari. Ioi. Malo, tai ya tono lisi lai tu ole anta le atau. Ia wa lewa e sa no nei tu ma le tanto ngadu. Ia am fai la ona ofi mai e tonu i le mata pula valetas. Ia le ai te tau foi le fa le tangata soifu. Am fai ona fina mo i le isi sui tauva. Ia o le la wo mai ngile i ko malo a mai lo la ko fingalo. A o lo wia la loto to tasinawa. O le au te mana o ie wha au au le mata upule. La sau sila wha tu la fono ie le tūlanga le. Ia sila fo i le mea le communal rights, ma le mea le individual rights. Ele ai lava se tangata o se nuu po se tūmalo. E mana o e wha au au na si ila na tā i le nuu ma le tūmalo. Ma lielo. Le ai seisi e fia si, olona fia, olona le ustai le nai le fina ngalo ma le tō wha au tasi. E le au mai ai laua i a ta tau le nā tō tasi. E so lo ai, this is consideration of looking as an individual into the communal.
Ele no nofo le lei. Whātua uloa ina se vale sau pau. E sau e whaali mai. E sau e whaali mai so na whawhia poto whapena. Awa laina te ilo le lei upo le atunu. Ola utu ma lo e mamala upu. Mali. Ola whawhia lava. Ona e whaasala ese. E o ilo to lua ma lau whanau. E te whia oti to tasi whapena. E le whapea o le lea amana i o lea iatatau. A o vaenga umane. E tausi le vānu nofo le lei. Whaonga ino le tātou tū ma le anga nuu. Aia, au mai mal whaiwhi aula le sau e whao le ole ma au i atu. E pawhau o le, ia, o le ala le me whai pēa te uwha atu lo le nuu ia le lei. Ia. O le mantua wa umana tā mautu la whono le nuu. Mali. Ioe, e iai o lātou whawai. A whai fo i wa au tasi le nuu se mea. Ia. Tātou te o le majority o le mea wa au iai le whina ngalo le nuu. Mali. Ioe. Ia whapenala ia le ona fōfō ala mbea le mele tangata i le mwhai ona ia si i pēa le tā i lona nuu. Ia a o lea ua mari lie ma whina ngalo au tasi. E o lava i le sa o le tau ainga. Ia. O lea ua whaolo o le maau atu fo i atu. O te ofo lava la ui se Samoa whao i oinga tā. Ma tau whaa ulu whale le ona sa i se mea. O se o ngā sami ua matuau di uli o lea ta ai ia i afe ai. Kale la whaia. Ia zau se sile ia. O isi ia whawhitau le mwhai ona fo ia i le tātou tū maleanga i whanua. Ona a se sile fo i seu manu. O le tātou tū lava maleanga Samoa malona whaasino manga ua leva ona tā mau. Mari. A o nei mea i o whainga palota. Ma mea nei o whaalawi loa ma campaign. O mea papalangi whato a introduce I tono Samoa. Ina ua whaifono whaavai fo lewa. Ma tausa ili mai se system e whai I le tātou whainga palota ma le whainga whiwhiringa. I le 5 valu ono sfulu se ia o mai le ono lua. Wata oto o ilo ma le mea le a whai e il palota. O I tū wha palota po I tū wha lala whanga. Ma tosi ei tua oi I le atu nuu atoa. Mari. So le lala a tātou toi fo I a tāwa vai nei. Le tātou tū maleanga I whanua, ma le mea pālangi nao mai. Ia. Ioi. E tā ua tele, le tātou malamalama, le tātou whaasino manga, it will always be there. Nobody can take that away from us. Mali. But the concept of pālangis, law and rule and way of doing things, nea la nai mawhai lo na tātou whetū na iai. Ia. Ina ia mawhai o na control le tātou wanganu, male tū la whono. Ia. Le whaafoina, o lea vaenga tā ua tele o lei tūtino leo whamsino. Ia, tā walunga atu I le fasiri I le fionga le li pārmia. Pe ua lata bai se teimi e maua I se tātou komisina. Ia lea lau sa o le fionga le li pārmia. E le o whaingo fie lafu. O lo o sila mamau ma tilo masalo e tolu nisi o lo ave iai ia le whaamua ma le waainga fo I lea le minsta po le fionga fo I le li pārmia ma nisi fo o I tūtino mātutua o le matanga luenga. Ia lea lau e fōlinga mai toi titi uma le taimi o afu masanga. Le o iai leisi tangata. Ia, masalo po seisi tolu le ono masina. Ia, ona iai fo I leo o seisi komisina e. O seisi tangata o lea tilo iai. Ia, mana ia lea, au mai malava. Bring all of them to the fore and see what the performance says. I sa mai tau le a taua o se sui tuai o la matanga alwenga ia pe o iei se silsila fo I lele e pe o na silsila mai le ia tunu nei e pe o nei New Zealand Australia ia le tō whaama le whautautanga le fionga I le minista o le fionga le lipani tau ia mai tasi la visiti pe o wha laua I tele o le winga o lau tala fo I lele po tala I tua le ava noa ma le silsila le minista po le fionga le lipa le mia I le sa ilinga le o se tasi ia o le afa pele o na ngava ai tau avina le mtanga alwenga mo le isto tau sa ia ma li lau visiti o wa sa visiti fo I le nava I taipi e tele ia swafo I la tau sa lau manu ia le taipi le na sa iese tamai tai sa malanga tu sa mo le taipi o jokam ia ai watu la lata fo I o le tau sanga e malolo retire mai I New Zealand. Ia sa iei fo le sunga ia fata whanene. Ia. E o tangata umane I o te lata iei. Ma uvisiring ia pe na tui te tonu ia ni a lata utaru sanga ma tūlanga whapena. Ia. Ia, ai
E fo ile si tamali so fa ya Lawrence ia ai pe o la tau nei wa tu la lata ile retire mai malolo mai ile police force New Zealand ia ai o te loa o le vainga lau tele le nasa ia le malo mo le fionga foi o te le tali atu e fai masui o le palemia ai o te tali atu o te loa sa tanga i masilsile mamao ina ia te tala ia le afo i avanua ia ai sa fua po o ai la tau te inkalesi fo le fai submission ma fai se application ile mea ia ai manatu o la ua tilo lava ia le fionga le li palemia masalo i le loto i fale ma le tomai manga va au tamali fo i o alo mata mfana o Samoa lo o ngalo lue pe i tonu o le tonu awai pe o le fina ngalo na le palemia ele mafai ona sui palemia ona e toi saule toi sala lau fa pe o le mele na fai lau ni le o malo o tau si sila foi o mele langa e tua i tele lo fe e mo lo ino ile lote fu o le fa vai le mata up no ate o mai fe mai ya le AVS lo le upu le title o le mamalu mai le ao le malo wangata i na o le ao le malo e o fo ilona fale tua lea sa fa langi o le masiofo AVS ma le na upu le masiofo le mafuanga ai sia o ai wa fia mamalu o ai wa fia sapi ile taulangi o le masiofo ia toi mai malisi swinga o le ao le malo e tofi mai e le vaenga fai o le atu malo mani io sila la il mata upu ia sa u finau mai lava wa fia se fulu tau sanga o le lava e fai la finanga i lo utal tununga e le to tele ni ao le malo o i le to tele ni tama a inga o iai ta ua tele le taatia i pe o le whawai masalo ai o le berde wala ina vevesi le atunu mani o anganga ma mauli o tātou tamama tinana tu sia le whawai le nei dea o lango mau mai tia sa ioi o le teimi a le tasui atua i tātou mea nei ia la umi noi pe o toi feola mi noi leisi pito ta vale leisi pito o le fia o ala tu o patatua o tu ai ngā mea nei e tu lai mai a i tātou. O le mautonu. O le tātou woi, le si teimi o tātou le lopo o iai ea se tātou whawai, pe o le to iai se whawai. O le ale mea tustusi a o a mea na tu ngutu mai. Māri. Le ala le la le ala ino fai atu. A le mea na o iai lau suenga, ma o whapea ai. E le mafu anga na lai ona fai atu, ngata nei le swing o le mea le na. Ia. Ona, lea fo ilana sui ma le whawai, ele na o toe se tama a inga e au le swafa o ile tofinga o le au le malo. Māri. So se matai. So se matai. Wa o tau se sila la wa nini whatasi ma malu o le whawai na whai e tātou matua. Lea fo ina na iaia. Wa le ma whai o na tāwa vai le sunga le mali atoa ia matupu o tamasese me ole. Mani. Lea lava na tu whaatasi i tama a inga i manatu o New Zealand. Ma ua whina ngalo fo i Samoa. Ia o ai a o le tama o le a si ia o ai le tama o le a whaasavali. Mani. E ala fo i nai le tō whaalea. Na whai ai le malienga. O le a hao whaatasi. So o whaatasi. Mari a toa ma tupu o tamasese me ole. O ai e whai langi le fōlaunga. O na wha wau leo le nofo le nā. E leisi tama a inga. Mani. E leo se mele le fo i la le mea lea na whai nei e la wali ia. Ia le whaafonga mai tu le epa mai i la tau na sui le whaavai lea. O le tofi mai, o le tama a inga e a vea. Po seisi fo i tangata anga waa. E le leila na tautua ia sa mo sisi la le la ua fifi whaatasi tama a inga ma so se matai. Ia. So se matai anga waa. Ai fili mai ele vai anga wha fai. Wale iai fo i la i nā. Yeah. The capacity of the communal right to Samoa atoa. Yeah. Ua na o se vaenga whai lea ua la tō whiriwhiria. Ai ua le whaia le mea ambi o tonu ma le tatau. O ai ua iai whiriwhiri i to tonu e le pare mene. Ai le o se vaenga whai. Le o le a vea ma se e o le tama ainga. A fai fo ila le lima tau sanga le watu i el tama ainga. Ua sisila iai. E te
Ao le malo mo le 5 tausanga. Tai ao umalo wao le malo, o le isi aso soi e sala lau fai ma e sala lau surui ma e pe e lau ape fai e sala lau pa aute. Fea ma malu na tau au fai e tama ia. Mari. Fea a inga e masani o na fai upo le atunu o tama ma a inga, o a inga e malu e le latou tama. Ia leo whatasina i le ala le vai. Fea tu e fo i e tau o tele mo le whaafonga le atunu. Mari. Ia, ato no vaenga ume e taun silsila i e fo i le ia le tantou malo i le tingu. Ia, misa le wali tau ngai tau ona to e wha lele ia. Ina ia wha tu mawina i le maman. Ia ma tau si elfi le mu. Sa o lele lau fionga. I lau talenga se umana. O le mea na o tiltilo e the intention. I le swing o le wha vaile nei. Nā tangia mai ai lau suenga ma lo utali tonunga. Ia. Ele ngata la o le swing o le wha vaile nei ma ua ma sofa i le wha vaile. E iai le tangata. Manisi o la tau o le tilo swing o le wha vaile nei. Ina ia fia se e iai i le tofinga o le ao le malo, e nā te si le fia e le papa iai, ai ua au iai, ono le swing o le wha vaile a i se teimi o lumanai. E iai fo la mala tangata ua fia masiofo i le vale. E se sila iai vatua lau tala le. Ia. Mo le mau i a asiata lea pio vauriko. Na mātou tali malo i le fio mai o le fionga, i le malu o le malo ma lana masiofu. Mari. Nā fio mai ai ma le whailau tusi o le vaenga o le pārimia, o le matanga aluenga o le pārimia i anga fili. Mari. O le whafonga o le whono whautua ma malu o Samoa sa ia i le vai teimi le nā tāwala au lia i mātou te tali malo ai. Ia. O na whaia le launga le pōle nā. Na matua alu mai upu o taulangi. Le fio mai o le fionga le tama ainga o le tama o le whaasuanga o le tama o le fuafuatanga o le ao mamalu o Samoa. Lau fionga le tuiana. Lau fionga le tama ainga. Ma le fio mai o lau fionga le masiofo. E te sila fio. Ia. E umani. Mantua le umani whaatu la whanuina le. Ai wha manatuane. E anga fili ia asiata. Pea tu ia sa viama. Langa o ia nana whaia lau. E le o toe whaonga ina, le upu mamalu i le ao le malo, ma le masiofo i le fionga ia wha mausidi. O tau sila ia. O mea la ia. Oi, wala sidi, e whaasala la se si o mātou, pe a mātou wha leo ina le mea lea. Le a la le whaasalanga o le mea lea, pe a whai mātou te, o leo wa umana whaatu la whanoina e le pāle mene, a o lea mautu pese i lava. Langa o lea whaanganga ina o mātou lau mo mātou ngutu. I le wha vai na whai e tātou mātua. Le ala le whaasalanga sa ultanga tai whaasala ule melna. Māri. Nei se mea, o tā ngofi e tō ese mai mea hele o se mea tatau no o i le pule in the first place anyway. And what was the pure intention of doing so? Māni. Ia, wha mai atuai mata walunga atuai le tātala nong whawhitai sosori mai se manu. Ia whaina. Ia, Mr. Producer o le tāpolo kalame. Ia. Anga leile atua. Maua se malo longa file mōle nei po. Samoa, malau tapo inga mai tawhai fia le lalolangi. Ia, tā ua nei whasoa, e whatupu manatu, i outou finangalo. Ma ia whapena fo i ona fsosoni e tuai. Le ase whatou whala inga i le lumana i le whainga malo e toi whafo i Samoa i lona whavae, ma lona mau po ponga sa iai. Ia whaia le nāmo i tātou, ma le finangalo le atua. A o mai ua mana tua le leise o manu. Ia. Ua na o na momoe o tātou mātua. Māri. Ai le ai se nganga e le o tilo mai, ma mori mau i tātou mea ne i whai, ma whi naunga ne i whai, ma le mau tonu, ia ma le whetoso a i whapau tolo o loi, o le mamalu o le atunu. A ua lewa le tau na manuia Samoa. Māri. I le tele o nei mea. Ia, o le tala nā Samoa, wha moe atu lau titi whaitama. Ia, o le ama ngalo ai ia se leo. Via tele ia tau mawhitanga o le whiawhinei, o si ngā tauranga. Wha tā oto fo i tō whanga le atunu. Ia, tātou a afu le tua. Ala whai fo i mua fōringa i le atua i le aso a tai au. Mo moli la au i whonga. Tātou toi ala usu mai le o ngā tutonu.
ia ka ko koe a vau le lei fo i kai au. Lia tele lunga o penga te whailangi le tāpua inga ma mai mo mai atunu i ma mao ma le tātou atunu pele i Samoa. Tātou te tai whale malo, te tai wha le e kalesia, ia le pūlenga ma malu o te tai o li ma whipule o pūlenga i tono o i tu malo. Ia maise, tāpua inga o tau tamam tina matua, le atou sa vea ma se umanu i le nei fo ia fiafi, alofa tele mo oe, soifua mo ia manuia. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu